Muri Niger igisirikare cyahiritse ubutegetsi cyamaze gushyiraho guverinoma nshya mbere gato y'inama y'abakuru b'ibihugu bituranye na Niger ibera i Abuja muri Nigeria. Uwatorewe kuba minisitiri w'intebe ni Ali Mahaman Lamine Zein. Ayoboye guverinoma igizwe n'abantu 21 barimo abasirikare bakuru bayoboye minisiteri y'ingabo n'iy'ubutegetsi bw'igihugu. Ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Mohamed Bazoum ryagarutsweho cyane mu itangazamakuru ndetse n'amahanga, cyane cyane Ubufaransa na Amerika, kuko Niger ibaye igihugu cya karindwi kibayemo kudeta muri iyi myaka mike ishize. Uyu munsi ku wa kane abakuru b'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika byiganjemo ibiri mu muryango wa CEDEAO bakoreye inama y'igitaraganya muri Nigeria. Kimwe mu biganirwaho muri iyi nama ni ugusaba abasirikare bakoze kudeta gusubizaho Perezida Mohamed Bazoum, bitaba ibyo bagakoresha imbaraga. Ku bayobozi b'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika bagaragaye ni Evariste Ndayishimiye, Perezida w'u Burundi. Hagati aho abasirikare bamaze kumva ko hashobora gukoreshwa imbaraga mu gusubizaho Bazoum, bafashe icyemezo cyo gufunga inzira y'ikirere cya Niger. Igitangaje aha ni uko ubu basohoye itangazo ryanyuze kuri televiziyo bashinja Ubufaransa ko bwarenze ku mategeko bugakoresha ikirere cyabo. Ubufaransa ntibwahwemye kwerekana uruhande buriho nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Bazoum. Ku rundi ruhande, Amerika ihangayikishijwe n'ubuzima bwa Perezida Bazoum kuri ubufunze. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, Matthew Miller, yavuze ko ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Bazoum ryakurikiwe no kumufunga bikomeje kuba ikibazo gikomeye. Aha aba bayobozi bumvikanisha ko igituma iki kibazo kibahangayikisha ku rundi rwego ari uko Madame Victoria Nuland, wungirije Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika, yakoreye uruzinduko rutunguranye muri Niger kuri wa mbere ashaka kubonana na Bazoum, ariko bikaba iby'ubusa kuko afungiye mu kato. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.